Abehurira omu kyanga kya Mugarusya bagitandikire aha kanisa ya Mutumo Church of Uganda n'okushaba aho barundiine sente z'okurenga miliyoni 4 okuhwera okumalirira ekanisa egi. Okushaba okubiire kurimu n'okusiima kwa Emmanuel Arnito Twirari headmaster wa Kyamate Secondary School ohumwire emirimo ya gavumenti. Bashaka mu gice cy'abacuruzi mu gice cy'abacuruzi makagani mu gice cy'abacuruzi ahamirimo yanyu mu gice cy'abacuruzi marabizo ganyu mwabahereza mu gice cy'abacuruzi rero kibone kubarete kuturera kandi kugira ngo mukorege imirimo yanyu nyesya society baba tabaje accepted. Bwanyuma ba Lions Club berundanira omukaya Emmanuel hamwe n'abatura ba Mugarusya omu rutayayo rukwegese by'amagara hamwe no kurinda ebyobuhangwa. Twine ekitwatire omu club yite kibakweta My Club My Way. Nitutayayira memba twenda ngo tumanye memba tumanye omukazi we tumanye harukuruga tumanya abana be. Simaranga twaza ubumbasa kubasa kweza imirimo ya gavumenti wenasya imyaka nkaga koreye gavumenti. Aba bahereze ku byaremite rukurenga omutwaro gumumbyanga bitari bumwe na bumwe kandi bariyo nibarundana sente zo kwombeka irwaro ry'amisho omuri Kyamate. Aha bwa TV West ndi Era Akiza.